Esselamu aleyküm, kadirli milletteşlerim, din kardeşlerim, hürmetli konaklar. Cuma günleri biz mübarek bulsun, işlerimizin ahire hayırlı bulsun, milletimize fayda getirsin. Yemin iştaklat hazırlap geldim, alar barısı da şu Tomski ülkesi Tatarlarına bağışlangan, onun zor tarihine, uzun asırlardaki tarihine hem bugünkü gününe. Ama onlarını kabatlap durmayayım çünkü o benim şu kitabımda basılıp çıktı. Minanı Tomski'nin Tatar üzerine böyle gidip tapçırdım. Bu Tatar Kongresi'nde de var. İnşallah sizden kullarga da gelip verir. Kıskaça gına şunu aytasım bile. Mine biz basıp durgan bu yerler, bu tübek Tatarlarının tüp ana vatanı. Burası Sibir Tatarları degen sözünü aytmadım. Çünkü o burungu zamanlarda bizim Sibir'ge Şat Tatarına, Kırım Tatarına, Mişerlerge, Astırkhan Tatarlarına bölmegenler. Biz bir bütün millet bulganbız, büyük millet bulganbız, devletler tutganbız. Şuşu yerlerde hoca bulup yaşaganbız. Ondan sonra gitken bölgelenu, devletsiz kalu, dilsiz kalu, yersiz kalu. Hemen Tatarların ona vatan degen sözünü de yoklığını aytmadım. Min nerse aytsen de şuşu altın ordaşı Tatarlarının birisi. Hem Tatarlarının tüp matrisi ona vatanı şuşu Altay tavlarından Ural tavlarına hattı bulgan Sibir yerlerinde başlangan degen fikrimde. Çünkü bütün burungu sözler, bütün burungu dastanlar, bütün burungu medeniyet şuşundan tabılar. Hem onu min Sibir sivilizasyası dip atadım. Ul turda Tatarca hem Rusça kitaplar çıkardım. Şunu ispatlarga tırışam. Hem bugünkü günde Sibir Tatarları dip atalıp yürütken milletteşlerim gurur bulsunlar, süyünsünler. Tatar tarihi onlardan başlangan. Endi Tom ülkesine kilgende, bunda ezrekkine tigi arttırıp da jibereler, şıttırıp da jibereler degendey. Sibir Tatarları Tayan Mırza bir neçikte uruslarını çakırıp getirmegen ve iyimi birem, jirimi birem dibe etmegen. Sibir için bir uzak soğuşlar bargan, Yırmak'tan başlanıp, Yırmak'ın jingiliği de şuşu Hüsüm Han'ın jingiliği de şuşu tirelerde bulgan. Yırmak'ını ol elbette bitirip su tibine tıkkan, Yırmak bu yerlerge kile almagan. Ama lakin 20 yıl bargan şuşu soğuşlarda Moskov askeri, Urus askeri barbar Hüsüm Han'ı jingen, hem Hüsüm Han'ın ölümü de biriden yirak bulmagan Novosibirsk ülkesinde Ardın rayonunda. Biz o orunlarda bulduk, dua bulduk. Orunları cennette bulsun şuşu devlet için güreşken kişilerinin. Şuşu Hüsüm Han sastafında bulganlar, hem Tayan Mırza bir neçikte şakırıp getirmegen, Vaktilbar abi Feyzi Rahmanov'ның aytığı boyunca 50 hatta 18. asırның ortalarında 1753 yıllarda Sibir Tatarları yasakını Urus'a tülemegen. Moskovga tülemegen, Hüsüm Han'ın onuqlarına, onun nesline tülegen. Ondan sonra indi özünüz bilesiz, dünyalar ağırlaşkandan ağırlaşa bargan Sibir Tatarları için işlep şıkındırlarmında da bulgan, ol eli ürenilmegen demi. Ama şuna karamastan şu şihatletiği mağrifetli halık bulgan, şu şihatletiriş, mene Allah'ın yardımı bilen isen kalgan. Sibir Tatarlarının dilini, dinini, medeniyetini özlerin saklap kalularında dağın bir isteme şuşunday güç yardımga kelgen, ol da olsa İdil Ural Tatarları. Mene ol da az irenilgen, olar da sürgünge sürülüp de kelgen. İdil Ural Tatarları, mişerler, pinzi mişerleri. Olar da iriklere uçta da kelgen. Eytik 18. 19. asırlarda bu bütün sürgün orunları bulgan. Tatarların din içinde sürgenler, til içinde sürgenler, devlet degen içinde hem ul Tatar irlerinin aileleri ortlarından yerip gelgen hatınları. Aile gelgeç onlarını Pasilinyaga çıkarganlar, avullarga çıkarganlar. Şuşular etip mene şuşu pinzi mişerleri, Kozan Tatarları yanadan dinni ko'tarib jibergen. İndi şokundurıp bitirgen, indi bitirip baram degen Sibir Tatarları, Kozan Tatarları yerdeminde, Hüsüm Han, Buharalı Tatarlar yerdeminde dinini saklap kalgan bulsalar, Kozan Tatarları yerdeminde şuşulaytıp imanlı bulup kalganlar. İndi 19. asırның ikinci yarısında, 20. asır başında bunda şoğulap Tatarlar indi yeşerge kile başlaganlar. Eytik mene şuşu Hamitovlar, Kerim Boylar, Hamza onun babası manda imam bulgan şuşu mescitlerde. Olar bit
Берсе халыкка мәгърифәт таратам дип килгән, дин таратам дип. Аның инесе халыкка мәчетләр салдырган имеш, шушындый йортлар калдырган. Байлык топлау өчен килгән килсен, байлык та безнеке бит. Сибир җирендә нәрсә генә юкмы? Урманы бар, кушы бар, чикләвеге бар, елгаларында балыгы бар. Татарлар монда килеп байыганнар, үйләре дә менә күрәсезме? Мондый үйләр бит дөньяда юк. Җәннәт үйләре кебек үйләр салып куйганнар. Шуңа күрә менә татарларның без монда да үзебезнең бер милләт икәнлегебезне күрсәткәнбез. Сибир татарларына авыр вакытта без килгәнбез, безгә авыр вакытта алар килгән. Том татарларының мин тагын бер үзенчәлекләрен өйрәндем. Том да түгел инде ул. Тын океан буйларыннан килгән, Тын дарьясыннан килгән татарлар. Аның карталарда да кайвакытта Тым дип язылган, кайвакытта Тым дип язылган. Алар холык фигыльләре белән дә аерылып торалар. Менә Сибирдә яшәгән Том татарлары, аларның холыкларына беләсезме нәрсә хас? Ул да өйрәнелмәгән. Алар беренчедән хөрлекне сөяләр, хөрриятне. Алар кул булмаган бер кашан. Алар мискин түгел. Алар ихлас. Мин монда Сибир татарлары турында әйтәм. Хәтта Креш Ибраһимов та ул биредә була, ул турында мин яздым. Томскийда була, 1908 елны ураза тота ул монда. Шушы Японияларга, Төркияләргә китеп барганда. Һәм язып калдыра. Шул хәтле ихлас кешеләр ди. Шушы хәтле балалар кебек саф кешеләр ди Сибир татарлары турында. Һәм әйтә, мин ди Томский татарлары мөселманнар арасында ди, бер генә фәкыйрь кешене дә күрмәдем ди. 200 кибетләре бар ди, менә 200 идидләр бит. Кибетләре бар ди, кием тигәннәр ди, кашы белән кием кисәләр ди. Мәктәпләр тоталар ди. Кәрим байның мәдрәсәсе дәһшәт ди. Дәһшәт кебек, ягъни шушы хәтле дирелдәп тора торган, бөтен дөньяны куркытып тора нинди мәгънәдә үзенең гайрәте белән, горурлыгы белән, мәгърифәте белән 70 шәкерткә 6 мөгаллим ди көне төне укыйлар ди. Менә шушы хәтле мактый. Менә әйткәнемчә, алар горур, алар мискин түгел, алар бай һәм алар матурлыкны сөя. Күрегез әле син шушы кара урман эчендә, сазлыкларда яшәп тә нинди матурлыкны тудыр әле. Моның өчен нинди жан кирәк, нинди күңел кирәк. Сез бит бәлки күбегез белмисездер. Шушы Томский өлкәсенең 60% җирләре кара урман, 25% җирләре сазлык. Менә моның хәтле уч төбе хәтле җир кала, шәһәр төзеп, авыл төзеп яшәргә. Һәм алар аннан да җәннәт йортлары кебек йортлар ясыйлар. Мәгърифәтне яратканнар, укырга тартылганнар, мәчет мәдрәсәләр төзегәннәр. Менә ул мәчетләр, ак мәчет, кызыл мәчет дигән, аны без төзегән. Хәзер генә біз аннан читтәрәк. Кәрим бай йорты аны татарлар төзегән. Безнең Фатимаи Фәридә Нәүрүз дигән чистай кызыбыз 1908 елны 19 яшендә бирегә килеп, беренче татар кызлар мәктәбе ачкан. Аңа әйткәннәр, син кая барасың? Син бик зур байның кызы. Синең әллә инде егетләр кулыңны сорап торалар. Ул әйткән, мин укыган, мәгърифәтле милләткә хезмәт итә торган кешегә кияүгә чыктым. Һәм мин милләтемә хезмәт итәргә Сибиргә барам дигән. Аңа әйткәннәр, менә монда кал, Чистайда кал, Казанда кал, Орынбурга, Уфага кит. Ул әйткән, юк дигән. Мин үземнең күңел нурымны Сибиргә бирәм. Мин Сибирне яктыртасым килә үземнең йөрәгем белән дигән. Һәм яктыртканда беренче кызлар мәктәбен улашкан, беренче татар газетасын Сибирдә, Сибири дип атала. Шушы хатын ачкан ире белән бергә. Ул 1912 елның февралендә чыккан, 1913 елның августында бу хатны ширләгәнче ул газета чыгуын туктатмаган. 145 саны чыккан. Аны Тукайларда укып калганнар. Шушы хатны үлгәннән соң хәтта Мәҗит Гафуриләр кайгына мәвттык ашканнар. Ул 1914 елның үпкә ширеннән үлә. Мондагы авырлык име, мәктәп аша, газет аша 145 санын чыгара газетның. Шушы айтып Сибирне күтәрәм дип Сибиргә килә. Шуңа күрә, кадерле милләттәшләрем, сезгә нинди генә, сезгә шатлык булса да, кайгы булса да, без сезнең янда. Үзегезне ятим сизмәгез, үзегезне ниндидер ташланган сизмәгез. Без бер милләт. Халык саны алу вакытлары җитә. Саташа күрми, безне саташтырырга, аерырга тырышучылар бик күп. Авырлык килгәндә барбыр туганга кирәк. Сез безгә кирәк, biz сезгә кирәк. Авырлык килгәндә бит татарлар монда качканнар да, Сибиргә генә килмәгәннәр. 30-нчы елларда бит сөргенгә башлагач, шушында килеп из югалткан татарларда булган изләп тапмаслар әле дип.
Sizге сыйынганнар, сіз бізге сыйынғансыз, шуңа көре бірге болайық. Қазір милләтімізге бик ауыр күннәр келді. Тіл фажиғасын көресіз, мен тілсізлік фажиғасы деймін. Әммәләкин тілсізлік мәселесінде, шушы мәктәпләр мәселесінде шушы шикекіліп жістек те әлі бит бір әйбір бар. Милли хәтір бар. Милли хәтірні сіз сақлайсыз, біз сақлайбыз. Әлі мұңа хәтлі профессионал тарихшыларына язайы тұтар тарихын. Сібірді орыслар язайды, біздің тарихымыздың 17-ші ғасырдан башлана деп әйтіп. Yok, bizim tarihimiz 1000 yıllık. Mine hazır siz tutundunuz. Yani tübet tarihçileri bu büyük soruş. Rinat soruş bu büyük soruş eğer bana 50 tarih verebilir. Bunlar bir halkın öz arasında yaşar. Halkın dilini bilip, dinin bilip, huruf adetlerini bilip, rızıklarını bilip, şu şimdi büyük hizmetler tutarlar. Şuna göre size Allah'ın rahmetleri bulsun. Şu işi bizim devam edik. Emine bu Sibir'de ötken forum, o tarihte bulmadan ayber. Biz Ozan'dan bütün Rusya'nı ötüp, bütün Sibirlerini ötüp, maksus vagon bilen Sibir'e geldik. Öz tilekimiz bilen, öz ayaklarımız bilen, öz yüreklerimiz bilen geldik. Cemaat bilesiniz mi? 54 kişi. Bu 50 tarihte eydiler. Tatarlar öz ayakları bilen, öz yürekleri bilen Sibir'e gelgenlerdir. Sizin için de bir fayda bular. Şimdi sizin ruh hızını kötürü için şuna desim ki, millet tarihin ruhunu kötürüyle gidip azığız. Miskin itip yazmağız, yılab itip yazmağız. Bizim balalarımız nindi dilde yazsak da Tatarca yazabız mı, Urusça yazabız mı, Arapça yazabız mı, Türkçe yazabız mı? Bizim millet turunda yakşı informasiya varsın. Bizim büyüklüğümüz turunda bütün dünya bilsin. Bizim balalarımız, unuklarımız gururlansın. Mine Tatarlar nindi bulgan iken deyip. Şu şimdi hizmetler tutarıyım. Hem milletimizin geleceğine min ışanam. Bizim milletimiz hele atılmagan vulkan gibi kütüp yata. Bizim sözünü kütüp yata. Eğer biz güçlüyken milli ideologlar, bizim milletin milli ideologları var. Millet bizge ışanacak hem artımızdan gidecek. Hem bire uzgan yıl tilim, bir batı kısılgan vakitte benim tilim degen şiir yazdım. Şu şiir bilen tamamlayayım. Hem şu zorlukta yaşarga şakırayım. Benim tilim, altın urda tili, hanlar tili, gavem, Kalem tili, düşmanların kırgan Kur'an tili, dostlar için kılgan dua tili, Tatar tili. Benim tilim, kara urman tili, Tatar adı ütken dola tili, bişik jiri oşa, kükrek siti oşa, milletime singen ona tili, Tatar tili. Benim tilim, donlu dostan tili, tarih dili, büyük bilim dili, var cihanga mağrifet taratkan, mektep dili, izgi gilim dili, Tatar dili. Benim dilim, şanlı kazan dili, beysiz devlet dili, irik dili. Benim dilim, barı jinu dili, takdirden verilgen yazmış dili, dünyalıkta məngülüknün üzü, Tatar dili, onam dili, millet dili, Sibir dili, sizning dil, bizning dil. Saqlayğanı, rahmet sizge.